Tini ni constitution under nung kaibesek boot center guri win naika. Ani constituency ni under ang almost 32 tini guri win naika. 32 ta 32 polling stations. Polling station na. Kaya abo ni bisingo kono kebeng mungrok da nukjak babo Kuno kebeng mung tabok sak jara kere jeng agi no sajak violence free election khainai. Ingke jeng expect bo khaya violence jeng support bo khaya we don't support violence. Chini aro kuno tabok sak jara violence ni kuno report kere. Kaya tabok saring ni sara pasta obo jeng boot casting kemeni ni je center ni under nukjak itong. Abo tamni bagi asuk clear khana ni wan su. Abo tabok authority no exact reasons haimane abo tamni haifano kuno wana na kari je phainai jotono no token rijaka borok jotono no casting khairnai hini assurance rakha jotono casting ma khaina angkangke je tabuk je nukjak aro dipor ni bo mai mase ko ni hno ba pungnisim phai sarik Wngkha tago mari ya rokhoni je salai tongmani abo ki joton da rei thangbai na baba haiwa Wngkha khayo jotono of festival of democracy jeta election o dinno jotono mani ui tini salcha machaya o khui pano kasangi pano tekangi pano vote cast khai thane ni jotono Wngkha khayo nini mokolo baba hai nukjaka thanai election rogo nung candidate bas epan thanai election ni bai taklai ni je nung candidate ngai nung je guri win nai mani yagulo baba hai phelai mung rok nukjak phelai mung karon this election it's totally different than previous o election jeng pura juda kheno nugo o election borok ni mokolo nugo unity hansa jotono kha khayo jotono ang je feel khaimani joto individuals jara voters not as a candidate as a individual jotono hansa no nasija jotono hansa no support khaino with huge numbers jotono vote na like nung paithago public no tamo khasarno mosong o je election roi romani thangmani yagulo jeng agi rogo kwbangma jaga thai rogo jeng got nangmani nugo ba gunugul ni rok jeng khanau nung aborongno public rokno tamo nini koimong tongnai public ni thani ani kaisano message and request do not support violence violence by kunu maya nai ekmatro unity phainai achugui kok salaike unity tongkhangkai ekmatro abdei hingese sini permanent solution manai amagi kebo violence no support ta khaitu